Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Wañuna manchaywan amsa kawsakuq llaqtapimi luz shamushpa achikyachirka nishkami. Capernaumpi kawsagrishka punllamantami Jesusqa kashnanishpa willi kallarirka. Diospaqman kutirichik hawapacha Dios kankunata mandanaka ñami chayamushka nirkami. Jesusqa Galilea kucha patata purikushpaka wawqindiqkunatami rikurka. Shukqa Pedro shuti riqsishka Simón, kay shukqa Andrés shutimi karka. Paykunaka challwaqkuna kashpami linchiwan kuchapi challwakurkakuna. Paykunatami Jesusqa hakuchik ñukata katichik kankunataka challwata hapik shinallatak gentikunata pushamuqkuna kachunmi yachachisha nirkami. Jesus chashnanikpika linchikunata chaypi sakishkawan paywan rirkakunallami. Riqcharina, trabajumun rina, mana kashpaka yachana wasiman tigrana, durminaman rina, kutin punllanta chayllatatik runapimi urmanchik. Kayshina kawsanapi urmanaka tukuykunapaq riqsishkami kan yachashkami kan. Chashna kaqpipish ya Diosqa ñukanchikpaqqa mana chayshinalla yanqa kawsayta munanchu. Diosqa Pedropaqqa yanqalla kawsaytaqa mana munarkachu. Pedro apu Jesusta riqsinkapaqqa challwakunatami payqa hapik karka, chaymi Galilea mamakuchapi karka. Pedropaq kawsaypika punllanta kayshinami kashka kaypaq: riqcharina, linchikunata shitana, challwana, wasiman tigrana, durmina, kayandik punlla chayllatatik rurashpa katina. Kutin tukuy chaymi shuktiyarka mushuyarka Pedrota Jesus kashnanikpi: hakuchik ñukata katichik kankunataka challwakunata hapik shinallatak gentikunata pushamuqkuna kachunmi yachachisha nirkami. San Mateo 4:19. Pedroqa ishkiyuyta mana charirkachu. Paypaq linchikunata chaypi sakishpa Jesusta katishpa rirkallami. Pedroqa shuk mushuq kawsaytami munarka, ashtawan allita kawsayta. Chashna kaqpipish chay kawsaytaqa mana tarirkachu manari Jesucristota riqsishpaka. Chay kawsaytaqa mana charishunchu Jesus imapaq ñukanchikta manari kayaqpi, mana kashpaka ima ashtawan hatunpaq ñukanchikta manari kayaqpika. Chashna kaqpipish paypaq linchikunata urmachun sakishpa shinallatik Jesusta katishpami Pedroqa yacharka ya Diosqa paypaq kawsaypaqqa hatun ruraykunata charishkata. Ñukapish kantaka Pedro ninimi. Kay rumipimi ñukata kriq tantanakushkakunataka wasichik shina mirachisha. Paykunataka Hadespaq punkukunapish mana mishpuy tukungachu. San Mateo 16:18. Pedroqa ña mana shuk krichik shuk umadur karkachu. Payqa iglesia paqsapi kanamanmi chayarka. Shinallatik pay alli willayta parlashkamanta willashkamantaka waranga gentikunami Cristo Jesuspaq chakimun shamurkakuna. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.